Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Riboy District ka IGHI ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ke kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA. Ban register pun hagine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai arsau. Ka jingwan ra jong sarkar ya gilan kilenti ban ai jing hika ya gi pajba ka jela ha ki jing trikam ba pher ka bagila ban seng kam la jong lane trei ha ki kam ba pher hadin ka jing pentebit na ki lat jing rap jong ga sarkar lengba ka Meghalaya State Skills Development Society kala nang plilenti ya gi babon ha keleng gi jaka jong jela hadin prabanai ki jing pendep ya ki jing ai jing hikai ha ka mason, tiling, marble, granite and stones lane ki jing ai jing hikai kumno benang pendat ki tiles ki marble ki granite ha ki jing breu ne kino ki jing tei ha ka shnong nyang bari tham Hariboy district menta ka sngi lapan long ya ki jing ai ya ki sernot sha ki lai pongut ki balayo jing pentebit lengba ka jing hikai ka bala wanra da ka North East Institute of Professional Studies ka bala beitengka da ka Meghalaya State Skill Development Society jong ka sarkar jela ha kini ka sngi lawan ru ban saki ya kini ki jing ai sernot da ka kong marba sang pliang ka bami khmat ya ka MSSDS lene ka Meghalaya State Skill Development Society nang ta ka kong Monica Lengdo ka bade ka HOC lene ka Head of Center Riboy District ka kong Nibahun Kamdej ka bade ka Assistant in Charge uba Syaris Lengdo obri rang ba shnong nyang bari them lambat kiwai ka kong marba sang pliang haba jingkran kalabu da ka jing tentu ya ki nong yo sernot bagi di ban pendon kam hok ya kene jing tibet jongki hadin kene jing yo jing hikai ka belawan ra da sarkar ka belalong ka jing kerku ya ki babun ki pajba ha keleng ga jela namar la ken ka jing don kam ban siu sha kiwe ki jaka lek pentebet ka lut shibun ka tengka henrei lengba kene project jong sarkar pan om dan kam ban siu kane kala plilan ban la ban yang halaki jong ki kijat ha kene juk menta ka ba kerdu kam bala jula ban saki ba ki babun kilala ban seng ki kam la jong hadin ga jingyo jing hikai lengba kene program jong ga sarkar di kani ka certificate no kaji persisha kan di tak ada kan ka training kalau nak kata kaji pensyak bidang kasar tak pernah ada di sama ai ba kan ka certificate kan ada di ai punya bidang kam cakap bidang kam di kani ka certificate kaji sakimo da fam ba da shinya di no benda kan training baru pasal kami kaya bani la yo ada di skill national we go in workshop baru kan tu ya pilih pa di bahasa Melayu pilih kun di para joki ai tin yo jin tin di skill di dan bagi nak cuba wan enroll di training bahkan ni ketika skim ka baru ai free training yo kita training yo free ni di sini wan training bagi free ada training ba tak siu tak yang lucu jin kun di ini bersama ni di school kalau pada kalau ka bu be bagi yo kita skim di training dia lebih pilih kurang di bahasa Melayu dan teman training baru continue berbesar ada asal tidak ada kalau apa pisah lagi jadikan di trainer non tidak warna dan ketika training sedikit nak orang itu dia bersifat training sedikit dan nanti kami kesulitan kami kapal ai benar kami sedikit kami kecukupan tapi jenjang dengan ini kecukupan kita dan kami kini skill ke profesional tidak ada UI pada kita pada skill pada profesional kami kapal di ai bala saya sila kita dan kami sedikit dan kami kita pada kami baru punya izin arah kami hilang baru kami kini sabala ai belum Bala untuk ai bala saya ni latih lagi trainer bala saya semua ada untuk bisui lagi ai bala saya sleeping six ya training lagi baru menunjukkan lagi pun kini jadi ni don't keep ups and downs bila kita ingin successful in business hidup kita melodi dan kita
inon kini mau cuci inon ba dengan sini ala ublay sini ala di kena di dalam makam ki dalam hakiin ai ba kin yo so habita on training kat ni lain nanti pas nam kat training selama pla ai ka pla ai not na ai ublay pina office ni ka so keman membi ini training sekarang kita ni training di ai bagi la shu mara training kan tang di kena on jadi school show bagi training yin kini kat sini kalau ya rapsi ni ai ublay ya nangkong dia usah nak sama mo wala penyo ini yang nikalan ban bu yang naging sengkam senjam itu demi tum taki beduk di beriu kita mengundang kam senjam te ngin skam dum bagan nika jingai lat bagi pilat kejungi nyayo yang ban seng yang nikam ala jung kejat kejungi te kublai jibun sar tempat kesama ya kila ai ini yang neka training namata mengila yang pensengi kam di jam Jongi langba jong kane nilak tip bari lanang kuno bangin tre bat kuno nginang ban belah ban seng na jong kam da jong jat jong kam ta bagi kismi di bangin kam ba aku beli ya ba thongli ba penyo ini kena ya kena project langba jong ba kilak bu ini ya kene ba nila yo ini kala ba yo ini jika jitip dan ba jong kane ka panjab training bagi om ba ni kum kita di bamyo kam yo jang ilala ban sen kam dengan ba jong kajing yo jangai ke jong ilak yo ini ya kala ba ngai ku blero ya Miss Marwen wala indon hang ni bani nilai ilai don rangkat bani kedai lang bajung kini baro ibang ilalong ibajok hadu kini kisni bagi layo kediang yang sertifikat jungi bagi sayo kediang yang sertifikat jungi dai kalang ba ke jungi ila sa bani hang ni hadu jin prabna ila sya sitong bani bat ila ai ke jihikai ke bapaka ya ka bagi layo ke jihikai lang ba jungi